Hagajing lakai AFC Champion League Elite haprenga Kynhun Neymar ka Al Hilal Persia ik Esteglal. Haga negajing lakai Neymar umi madan haga kelamin. Kata haga menit ka basan peupra. Haba pai syang negajing lakai ka Al Hilal kadang peteng ban khori ga nam job. Hadin bagalala ban limsuk ik Esteglal dan lailanot. Badia gini ki lai gol jung ka Al Hilal layo ban tiap lengba Mitrovic haga menit ka bakhatsan lai peulai bar haga menit ka nyau peusau. Hagway pat kecing lekai haprenga Kynhun Cristiano Ronaldo ka Al Nazar Persia ka Al In. Hagane kecing lekai ka Al Nazar kala khori ga nam job hadin magalala bat limsuk ya ka Al In Haduh san la kawai. Bad hagane kecing lekai utalis ka ulio ban tap argol nagamenta ka Al Nazar. Badu Cristiano Ronaldo ulio ban tap shigol nagamenta ka Al Nazar. Hagajing lekai Champion League haprenga Dortmund Persia ka ST Storm Graz. Haba pai syakane kecing lekai ka Dortmund kala khori ga nam job. Hadin magalala aban pelim ya ka Storm Graz da shigol lanot. Badia ka shigol juga Dortmund layo ban tiap leng bau malen haga minit ka bapra peusan. Haga jinga lekai haprenga Lille Persia ka Juventus. Haga jinga lekai baro arteli ki Kynhun ki khai da mar shigol. Ya ka gol juga Lille layo ban tiap leng bau David. Badia ka shigol juga Juventus layo ban tiap leng bau Lahovic. Haga jinga lekai haprenga Liverpool Persia ka Leverkusen. Haba pai syakane ka jinga lekai ka Liverpool kala khori ga nam job. Hadin bagalala ban limsuk ya ka Leverkusen da saulanot. Badaha gane ka jinga lekai Luis Diaz layo ban tiap lai gol nagamenta ka Liverpool. Kata ha ka minit ka ban riu peway, pra pewlai, badaha ka minit ka bakandai pew plus R. Haga jinga lekai haprenga Real Madrid Persia ka AC Milan. Haga gane ka jinga lekai ka Real Madrid kala khori ga nam rem. Hadin bagala syap limsuk hakmat ka AC Milan da laila kawai. Baria gini gilai gol juga AC Milan layo ban tiap lengba Malik. Haga minit ke bakhat R. Umorata layo ban tiap haga minit ke balai kundai. Badu Regender layo ban tiap haga minit ke nyau peulai. Badia ke shigol juga Real Madrid layo ban tiap da Vinicius Junior lengba ke penalti. Haga way par ke jinga lekai haprenga Sporting Persia ika Manchester City. Haba pai syagare ke jinga lekai ka Manchester City kala khorbiang ika namrem ka balai nakilai teli ke jinga lekai ke jongka. Hadin bagala syap limsuk hakmat ka Sporting da saula ka way. Ya gini kisau gol juga Sporting layo ban tiap Haduh lai gol lengba Victor bad shigol layo ban tiap lengba Araujo. Bad ya ke shigol juga Manchester City layo ban tiap lengba Foden.